ji bernameya nêrîn şeva xweş be temaşevanên me. Di 27 mijdarê de girtiyên di girtîgehên dewleta Tirk a dagirker de li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê dest bi greva birçîbûnê kirin. Bi armanca tevlîbûna pêngava ji rêber Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriya siyasî. Di vê xelekê de em li ser vê çalakiyê bi mêvanê xwe re gotûbêj bikin. Mêvanê me Minewwer Xalid, hevseroka peyedê a navçeya Amûdê, tu bi xêr hatiye? Spas. û li ser Skype Oznur Bartin, parlamentera HDP ya Colemergê, tu bi xêr hatiye? Gelek spas saqin. Birêz Minewwer em ê mijara xweşcem we dest pê bikin. Pêngava ji rêber Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriya siyasî ya ku di dehê cotmehê de ji heftê û çar navendên cîhanî dest pê kir berdewam e û berfirehtir dibe û em dibînin li alîkê din jî daxwazê gel ji bo azadiya rêber apoya fîzîkî berfirehtir dibe bi taybet piştî ku ew erdhêja ya ku di çarê vê mehê de çêbû li aliyê Stenbolê ew jî metirsiyeke pir mezin çêkir di nav milletên Bakur û Jilatê Sûriye û milletên Kurdistanî bi tevahî daxwazên yan jî hewildanên parêzeran jî hene bo hevdîtin çê bibe ji bo yani li ser rewşa rêbirtî wek em bêjin timinan çê bibe rewşa wî bê naskirin ka çawa ye hûn vê mijarê çawa dinirxînin heger xeteriya ku ser rêber Abdullah Öcalan îro di girtîgehê di Êmralî de û di vê rewşa erdhêjê de yan jî helwestên gel hûn îro vê mijarê çawa dinirxînin. Rastî di rêya vî bernameyê silav û rêzê me her kesê me temaşe dikin. Ji bo pêngava ji bo rêber apo Di 27 mijdarê de girtiyên di girtîgehên dewleta Tirk a dagirker de li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê dest bi greva birçîbûnê kirin. Ev çalakî jî heya 15 Sibata 2024 berdewam e berxwedanvanên zindanan ji bo azadiya rêber Öcalan hewl didin. Ev mijar hûn çawa dinirxînin û helwestên gel jî civak li hemberî wan gerek çawa te bigere. وحمية بريز سنابكم وجاني مي هيجا تماشوان هيجا حمية بريز داري سنابكم وكي هواجي داس بكري بستحفته مجداري زندان هذا نها چالاكية برچبوني داس بكريه جي بريز Öcalan azadi جي بسكريكا كورترا چارەسەریە سیاسی بەبێ شیاری دەست پێکردیە حتا بۆ 15 Sibatê dibêjin hani dom û diwisa berdewam bike. Niha tecrîta ser Birêz Öcalan rastî jî tecrîtek êdî çi sinêr û çi cihê wê nema ji ber çi çünkü tenê ne ser wî ev tecrîte çêbû li civakê jî belav bû li her derekî belav bû em baş dizanin ku çareserî li Îmralî derbas dibe li wê derê heta ku ev tecrîte neyên rakirin ev piskirêkiya jî çareser nabe ji ber hindê jî yani Birêz Öcalan hûn jî dizanin demên berê de 2013 û 2015 da wê demê tiştekî cudatir hate ava kirin. Yani bu çareseriyê hêzên demokratîk heme cema bûn heme pêk hatin li ser hindê jî wê demê
نبشتن هبو مالين امبيشن كيري هبون بتشتكي جداتر آغابو ويدم ام باش بزانن چارەسەری نه زەحمەتە لێبەلێ خاستەکە پەرگالێ سەر شەڕێ و سەر قڕێژیە ji ber hindê jî hûn ji dizanin Birêz Öcalan bi xwe jî gotibû 6 mehanda jî ez dikarim vê pirsgirêkê çareser bikim yanî çareserî li wê derê ye heya ku ew rê nevebe heya ku gel parêzerê xwe ew hevdîtinê neke ji malbatê re an jî tevahiya civakiyê hîviyê ye yanî hîviyê dibêje em dixwazin em tiştekî agahiyekî jê bizanin yani çima ev bêhukukiyet tê kirin Birêz Öcalan û evên hevalên gel da jî dîsa ew jî bêxeberin yani ev tişte rastî dinya hemû cihan hemû bêdeng maye lêbelê Kurd berxwe dide her derekî zindanê jî berxwe dide ev vê gavê a çalakî dest pê kirine bi roja nehê bû îro dîsa dê berdewam be her derekê dî çalakiyê xwe berdewam bikin yani ev bêdengiye vê bê şikandin nayê qebûl kirin çünkü rastî jî desthilatdar bi vê bêdengiyê xwe mezintir dike em jî em ne qewmekê piçûkin ne qewmekê nezanin xwedî dîrokin xwedî çandin me hêza gelê xwe me xwe heta vê merhelê înaye bi tekoşîna xwe bi keda xwe heta vê merhelê hatine niha bi vê demê wê vetirê rastî jî ev tişte nayê qebûl kir her kesek bihê dizane ew jî baş dizan ji ber hindê jî elbette ki dî çalakî berdewam bikin dê her derekî çalakî berdewam bikin yani taxan jî dê berdewam ke dê parlamentoyê jî berdewam be yani ev tişte nayê qebûl kir em serî da jî em dibêjin ev rê ye li wê derê derbas dibe yani hûn çi qas jî me bêdeng bikin qet xapînin yani çareserî li îmraliyê ye çareserî bi demokrasiyê tê çêkirin bi nêzîkbûneke demokratîk vê bê çêkirin daxwaza me Kurda û daxwaza me wan evên ku milên xwe dene milê me ew ê azadî xwaz evên demokratîk jî vê dixwazin yani ser va tişta demeke dirêj e yani sîyosê me he çi agahî nayîstandin çima nayîstandin tu dibêjî ez dewleta demokratîkim tu dibêjî ez cumhuriyetim tu dibêjî her derekî hukuk adalet heye em çima nabînin civakekî mezin bi milyonan bi îrada xwe dizanin îrada xwe qebûl dikin di çawa bêdengiya wisa tu vê meşrû dibînî di çawa vê bi destê xwe her derekî tu vê dimeşînî yani em vê bêjin ne civaka Kurd vê qebûl dike ne jî evên demokratîk civakên demokratîk vê naxwazin û em rastî jî her derekî jî em ê berxwe bidin بله ام وگرن الجمتا برز اوزنور برز منور ام پرسخانی یکمین دوباره بکن و برین جبر کو دنگ پرسگرک تکنیکی درکت پرسخو دوباره بکن ج پنگاوا جریبر اوجلان را آزادیش پرسگرک کرد را چارەسەریya سیاسی یا کو ده جوتمه ده و به هفته و 4 نوامبر جهانی دست بکر برفره دبه و بردوامه دخوازن گلجی پرتر دبه د درباره آزادیا فیزیکیه ریبر عبدالله اوجلان به تایبت پشتی کو د ترکیه عردهج چه بود چاره دمهده مترسی پر الجم گل چه بو و هولدانن پارزران جهنج بو هفدیتن چه ببه هون و مجاره منچواد نرخینن افنگا پشتی دمه تقریبا نزیدی دمه ها دست بکریه افنگا بکوده بدشه هلوستن گل چوانه راستی جبو بنگا و جبو ربرا پو آزادی
herkes dizane gelê Bakur û Rojhilatê Sûriyê û tevayî Kurdistanê ji bo vê pêngavê ser piyayê. Yani demê em dibêjin ji rêber apor azadî rastî ji em ji civakekê dibên azadî. Yani rêber apo bû pêşengê civakekî bin dest. Bû pêşengê civakekî bi sala kuştin, qetilam, wêrankirin li ser vî gelî dameşandin dewletê desthilatdar. Ji ber vê yekê naxwazin rêber apo dengekî ji Emiraliyê bê gel, ev gela ser fikrê rêber apo carekî dîngava bavê ji. Dixwazin gel û rêber apo ji hev qut bikin. Ev tecrîta tê wata rêber apo û gel ji hev qut bikin. Yani belkî tê bîra her kesî demê rêber apo dîl hat girtin û heta roja îro te hewildan nemal li ser vî gelî û li ser vî rêberî nehatin kirin. Yani xwestin vîna rêber apo vîna gelê azad ji hev qut bikin. Yani dewletê rêber apo dîl girtin dizanî bûn rêberekî wiqasî sal ji bo gelê xwe em bêjin fedakariyekî pir mezin, qehremaniyekî pir mezin. Yani rêber apo tenê ne wek kesayet îro girtî, dixwazin vîna gelekî bigirin, a milletekî bigirin. Ji ber vê yekê tecrîtê li ser rêber apo giran dikin. Ama gelek îro dibin bersiv azadiya rêber apo dixwazin, ji ber rastî di fikrê rêber apo azadî dîtin. Gelê bi sala bindestî, koletî, îro tê wata rêber apo ji bo mirovatiyê, ji bo hebûnê, ji bo wekheviyê, ji bo azadiya vî gelî rêber apo nava çar dîwara de. Yani em baş dizanin demê dewletê navnetewî rêber apo girtin, xwestin carekî din pirsgirêka Kurd ji holê rakin û ser Kurda beton bikin û dengê Kurda ji holê rakin. Yani gelek em bêjin şoreşê Kurda rabûn ama mînakê wê îro em bêjin carekî din ev gelaya gava paş di navê jî fikrê rêber apo bû. Yani her kesî got demê rêber apo hat girtin, her kesî got ev şoreş bi dawî bû. Ama rêber apo têr û tije ji vî gelê re hişt. Rêber apo kedekî pir mezin di ber vî gelî da. Rêber apo fikrekî rast û dirist di ber vî gelî da. Helbetê jî ev gelaya ji bo azadiya rêber apo li ber xwe bide. Yani ji zaroka bigir, ji heft salî bigir, heya heftê salî demê tu dibêje rêber apo xweşî tê balawî, kêfxweşî tê balawî. Her kes ban dike dibe azadiya rêber apo azadiya min. Ji ber rêber apo ji bo mirovatiyê pir qet da ji bo azadiyê. Ama tê wata dewleta Tirka her demekê bihanakê derdixe hevdîtinê rêber apo xwe dike, demê rêber apo birin Emiraliyê jî her carekê em bêjin mihamiyê rêber apo biçin cem, dewleta Tirka bihane derdixistin. Digotin îro rewşa hewayê ne baş e, îro nizanim keştî xerabeyî, nizanim îro çawayî. Ji bo xwestin carekî din em bêjin guhê gel bigirin û çavê gel bigirin, bêjin yani dawî vê fikrê hat û hûn û rêber apo carekî dî ji hev qut. Ama berxwedana rêber apo li Emiraliyê û bi fikrê rêber apo wiqa sal di nav vî gelî de nûjem bû, ew hewildanê dijmina, ew em bêjin tîfaqê wan, bazarê wan têk çûn. Yani rast e belkî em bêjin pir zora me diçe, pir em zehmetiyê dikişînin wek gel, çawa rêberekî bi vî rengî rêberekî wiqasî em bêjin ji bo gelê xwe 25 sal di nava tecrîtekê de yê. Ama em wek gel rastî her kes pêbandor dibe. Em dibêjin rêber apo di nava çar dîwara de yê ama fikrê xwe de rêber apo azad e. Demekî îro di nav axaftinê xwe de wek dayîkekê, wek jinekê em karibin hinek tişta binirxînin, ev jî ket û emeka rêber apo hatiye. Ji ber ti carî ji bo gela bi taybet ji bo jin kesekî em bêjin derfet û îmkan neda vî gelî. Rêber apo
تایبەت ji bo jin gelek derfet û imkan da jinê jin azad jiyan bike, jin bibe siyasetmedar, jin bibe şervan. Yani hemê beşê îro em bêjin fikrê rêber apone rastî têrê nakêne, yani rêber apo pir hewl da ji bo vî gelî azad bike. Ji ber hewldanê Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo tecîta ser rêber apo hemlakê hat dest pêkirin û qas em bêjin dewleta jî destek daye, rastî wê nesekinin. Demê em dibêjin rêber apo ev fikraya ji bo vî gelî de demek wê xwedî derketin jî hebe. Xwedî derketina li rêber apo îro tê wata xwedî derketina li milletekî, li gelekî. Yani di nava şoreşa Rojava de em karin bêjin 10-12 sal derbas bû. Me got rêberê gelê Kurd e ana em dinerin hemû pêk hatî vî rêberî wek rêberekî qutsal ji xwe dibînin. Rêberekî îro çawa ji bo mirovatiyê tekoşîn dike, ji bo mirovatiyê em bêjin gavekê paş di navê jî. Tim rêber apo hedef û armancê wî azadkiriya milletê bindest e. Yani milletê Rojhilata navîn hûn dizanin û tevayî dewletê îro li ser gela em bêjin bi sala xwe navî gelî vexwarin rêber apo dixwaze wê sîstemê wê sîstema destlehdar carekî din hilweşînin û gelekî milletekî îro bi îrada xwe jiyan bike, milletekî îro bi fikrê xwe jiyan bike, milletekî bi çanda xwe jiyan bike. Ev dewletê bi sala xwe gela xwarin li xweşiya tikesî nayê. Dixwaze carekî din ev gelaya ji vê fikrê, ji vê armancê gava paş di navê jî. Ama hewldanê gel hene. Rastî demê ev pêngav hat dest pêkirin li seraserî Bakur û Rojhilatê Sûriyê gel ket nav tevgerê de. Yani hem konê çalakê ji bo rêber apo hatin vedan, hin meş û mitîngê xwestekê gel hebûn ji bo azadiya rêber apo û bi taybet ji bo tecrîta li ser rêber apo. Îro demê tu behsa tecrîtê dike rastî zora pir zora gel diçe. Yani gel azadiya xwe di fikrê rêber apo dîtî. Ji bo vê yekê tu nikare vî gelî carekî din bêje hebûna te wê nebe, wê nasnama te nebe, wê azadiya te nebe pir zora gel diçe. Ji bo vê yekê hewldan hatin kirin seraserî Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi hemê rengê xwe, bi hemê siyasetmedarê xwe, bi hemê şervanê xwe her kesekî îro rêber apo wek rêberekî ji xwe dîtin rastî dengê xwe bilind kirin û dengê xwe giyandin cîhanê. û ji derveyî em bêjin Bakur û Rojhilatê Sûriyê îro li seraserî cîhanê îro hewldanê azadiya rêber apo hene. Yani em bêjin belkî di nava axaftinê heva jî derket îro girtiyê îro di nava zindanê Bakurê Kurdistanê de ne rastî demekî dirêj di nava ew jî wek dibêjin di nava tecrîtekê de ne ji ber insanekî girtî bi ne em bêjin pir zehmetiyê dixwe. Tevlî wilo jî tevlî wan zehmetiyê îro di zindanê dewleta Tirka dixwin ew girtiyana em bêjin dengê xwe bilind dikin. Dibêje em ê ji bo rêber apo dest bi greva birçîbûnê bikin. Tê wata îro rêber apo ji bo wan vînekî azad e. Yani tenê dilê binere di best kesayetekî girtiyê di çawa dawa azadiya kesayetekî de dike. Yani ev rastî merekar baş veya binerxîne. Baş lê binere çawa girtiyekî wiqa sal dibin zilm û zora dewleta Tirka hûn zanin dewleta Tirka dewletekî hov e. Dewletekî ne hiqûqê insana cemheyî ne mafê insana cemheyî ne mafê dayika. Dayikê heftê salî di zindanê Bakurê Kurdistanê de canê xweş destan. Kalê heftê salî yani hiqûq li cem dewleta Tirka bi taybet tune. Îro heger em behsa dewleta Tirka bikin hevalbendekî îro li vê sîstemê destekê didin dewleta Tirka nahêlin carekî din hevdîtin bi rêber apor çê bibe ji xwe em şîrîkê wê vîna taybet vîna gelê Bakurê Kurdistanê tevlî zilm û zora dewleta Tirka. Belê birêz newar em vegerin li cem te. Birêz Oznûr ev çalakî bêguman ne care yekemîn ev çalakî têl darxistin di heştê jotmeha 2018 de
پارلمانترا HDP و هفسروکا کنگرا جواکا دموکراتیک لیلا گوون چالاکیک و 15 هوالین دنجی به چالاکیک وها برابون او چالاکی د صدروجی دوام کرد. د زندان آمد دجی د سال 1908 و دوان دجی مظلوم دوغان چالاکیه که فدایی چکر دست بکر پشتر جی هوالین برخدانا 14 تیرمه جی روژیا مرینه دانه مشاندن برخدانا زندانا او تکوشینا لیلا گوون چقاس بو هز چالکبانین ایروره بله راستی جی چالاکین هاتیه کرن وکی واجی بحث کر یعنی حشتی و دیان دا حتی کو 2018 حتی کو نها 2023 او چالاکی و تاخد برزنه کریه نها جی دیسا به همبری به حقوقی به همبری به عدالتی اف چالاکی تین مشاندن یعنی تندیه که منزن سر جواکی چاوا حتی آواکرن زندانان راستی جی مروف هم هر رو هم خبره که دستینن وک حوالی جی بحث کر گو 8 سالی هم بگیرن حتی که جوان 16 سالی 14 سالی 15 سالی یعنی هر کسی که نها به ظلمه دبینه اجبر هنده جی تو چارین دیتر چه رین دیتر اگر کو نهیلن ام دیسا ام کرد ام دبیجن ام چجار ام خو به چاره ام خو به رین نزانن ام الا چه بیجی ام ریه کی پیدا بکر ام ریه کی آوا بکر جبر هندیجی او حوالین کنها ل گرتیگه هاندا مثلا ها 106 گرتیگه گروا برچیبونی بردوام دکه راستی ویدمی حتی ویدمی او واته بردوامه 2018 دا جی لیلا گوندیسا کرتی بو گروا برچیبونی وجد زانن یعنی پرگالک اوسا یعنی نه سر سوزی خود سکینه نه امبیجن چه پیمان و چه تشتا ناس ناکه های ناس ناکه راستیشی جبر هنده حتی که دمک در باس بو هنه که هنده تشت باش کرن و دیسا قوا او هفتی او 10 روز در باس بون دیسا اینی تشت بردوام کرن امش دبیجن یعنی ام فتشت قبول ناکن وی جی دست بکرن وی جی سر هنده یعنی تجدید سر بریزو جلا گر بو گره زیده تر لیدی دیسا بلیو جی هر درکی زیده بو ام دیسا دبیشن لجواکی زیده بو لپارلمنتوی زیده بو لدروی ولات زیده بو یعنی باشور دیسا یعنی قتل کرنین جدا جدا تینه کرن یا اف تشته نکو تشتکی پچوکه ام دبینن اف ظلمه هر درکی دی بلا یعنی همبری و ظلمه ام برخوا بدن زندانی جی بی ام برخوا بدن لبر هنده جی نها راستی جی شرط و مرج زندانی یه گرتگه پر نخوشن یعنی او ظلم از چاوا بیشن بدسته که کارمند دیوانیین ویدره خباته دیکن شو دکن بدسته وان تکرن و راحتی وان تکرن حوالی مجی الوی داره برخواد داد و شرط و مرچن هن زحمت برخواد داد یعنی بوان نبس کری که راستی جی هنی بیجن آن بدن آخوی خصنه مرنه آن برچی بونه او دو بیجن بیدنگی وی مبکشه بیدنگی وی خلاص بکیه جهولی راکه ام جی جبر هنده ام راستی جی وی چالاکی گلک مزند بینه چالاکیه که زور و زحمتیه جی چونکی نه یعنی امبیجن حتی که او دیالوگ و او چاره سریا دموکراتیک نه آوا کرن او وصا دمدریش کرنا به سینور نای قبول کرن یعنی پرگال به وحه امر خود دریج دکه هندکا تطمین دکه
ایکو ام بیجن اوین کو نجات پرست بگوتن آوان حرکت دکه لیبل ویریش میلیونان گلکی مزن هیه گلکی خودی دیروک هیه اوقاس تکوشین دایه چما هن قبول ناکد چما نای قبول کرد وی داره دیسا بیشن هر داره کی جی ev çalakiyê rastî jî dengekî cuda ava bike. Her civakek jî gerek ye nêzîkbûna xwe ser hindê ava bike. Dîsa ji diasporayê bigirin heta ku çar parçe Kurdistanê. Yani ev bêdengî nayê qebûl kirin. Ji ber hindê jî em dibêjin, ji ber hindê jî hevalên zindanan da niha ev çalakiyê dest pê kirin. بله برز منور روشلاتا ناوین و جیهان ایرو تباهی دناف کریزه که دیجی جبر سیاست سیستم دستلدار یکول سر گلان تمشاندن اف جی ریبر او جلان آنالیز کر و ریا چارسری جی دیار کر کو او چارسری د فکر نتوا دموکراتیک و هفگرتنا گلان دیجی باندورا فکر ریبرتیل جیهان چاوایه و جیهان ایرو چقاس بر پرسیاره درباره آزادیاوی یا فیزیکی ده راستی دمی ام دبیجن آزادیا ریبر آپو و فکر ریبر آپو ام دجمنی خوشی ناس بکن یعنی هولدانی دجمنی ایرو لهمبری ام بیجن سیاست ریبر آپو فکر ریبر آپو پردنا و هولدانی دن جبر دجمنی ایرو ناخوازن افگلایا به اراده خوشیان بکن هلبتي و تجريتي سر ريبر ابو جرام بك و تشتيق دستي وي هبه و بك دجمني بصالا قرقرن وكشتن بحراويه دولتي دسلادار حاكم هو قاصال سر دسلاداري هلبتي وير خوشيا واني وتجاري قبول نكن ام دزانن هولداني دجمنا بغيرانكينه اما فكري ريبر ابو جبو قلا بتايبت ام بيجن روشلات عناوين ام وك قلي باكور روشلات سوريا راستي دمج ام ليد نارن ريبر ابو جبو تواي قلا ام بيجن ايروبو ميناك يعني دفان ده 12 ساله نتني كرد عرب سريان هر کس به فکر ریبر آپو باندور بو هر کس یجی حمیس کر هولدان ایرو لباکور روشلات سوریه خودی درکتنا ریبر آپو ده راستی مرا ماتماید مین هر کس ایرو لقادا باند که دبی بیجی ریبر آپو دبی تجیل سر ریبر آپو گران نکن دبی جه آزادیا ریبر آپو آزادیا می دميق أفقلايا قير دكي باندور الجهاني توايد كي راستي هفقرتنا قلا إيرو هلوشاندنا دولتي دستلات دار به دولتي إيرو بتايبت بفكر ريبر آبور كتن سراعة كده دخوازن روشلات عناوين بكن شخواهم دزانن شر سيامين دست بكري ميدانا شر ام بیجن سراسری دولتا تبالا خوابدی سیاست ایرو سر گلتین مشاندن ریبر آپوش بو ویا پر گل خدافع امکرن پر گل خزانه کر ایرو لهمبری وی کولتیه لهمبری وی دستلداری نتوا دموکراتیک ام بیجن الباکور روشلات سوریه ایرو دجمنی نوا تفجر دایی گرک ام باش بالا خواب دینی یعنی ملتا کی ایرو سر آخا خواه ام بیجن دولتا ترکا روش باکور سوریه داگر کر تایبات ام بیجن عفرینی ایرو گلی العفرینی گلی بسالا لجیوار خواه گلی رسن سر آخا خواه دیرو کاوی هی چاند آوی هی جا عفرین کوچبر کر ایرو تنره دولت ترک بتایبت اردوغان باند که دبیجه اسلام چاوا افخوین لفلسطین لغزاتی رجاندن
قال غزة دين العفريني بجيدك يعني ملتايا ويتشاوا مثلا بفكري فان دولتي دسلاتار ويتشاوا كارب جيان بك إيرو ريبر أبو جبونا توا أمبيجن فرق جداتي نكر تيبالا حركسي للشنغالي قال لي مراسي قتل عامكي برمزن هات دمي أم دبيجن شنغال عفرين سري كانيه إيرو حركس بالا خبدي بروجا جزاروكا بقر حتى اختياره لغزة ميت العرضين اف سياستانا وحياة كنجي ام بيجن خوينا قلا بيرجاندن وحياة كنجي اف قل بربقة العام هذا ريبر ابو تميل دجي بيابو جبوت قل جبو مصلحتي جبوت اسلا داريا خو بكار بينه ريبر ابو دبيجنا بلا قال لك زانه قال لك خدي هشمندي بقال لك ديروكا خو ناس بك چاندا خو ناس بك امبارا خو بدينه هدي افغلايا ناس دك چاوا ريبر ابو افنا توايا بيش نتوا ديمقراطيك لروج الباكوري سوريا دامشاندن يعني راستي بو مالي حركسي كت قسمتا حمي قالي يرو الباكور روجلات سوريا بر ايش خوارن بر زحمتي خوارن دناوا قتل عامات درباسبون بر امبيجن كوج بريد سبيكر ایرو او فکرایا ام بیجن باندورا خو توای جهانیت که یعنی هگر تبالا خو بده دمیگ ام بیجن جریبر اپور آزادی همه کسی آزادی خواز ام نابیجن دولتی دستلدار کسی آزادیت خواز دنگی خو بلند که تبلی دنگی مدبه یعنی دولتی جهانی توایجی جوی پینگاویره مشو متینگ هبون چالاکی هبون داخویانی هبون هر کسی خواستن ریبر آپو آزاد ببه تجیل سر ریبر آپو داوی ببه ام بیجن هولدانه ایرو بخوازن ریبر آپو آزاد ببه کسی آزادی خواست دنگی خواست تبلی دنگی کردا کرن ایرو تشتیگ ایرو جگلتی خواستن توایی گلی باکور روجلات سوریه و هر چهار پرچه کردستان ایرو دمیگ ام دبیجن دجمن فرق وجداتی ام بیجن دناف هرسی پرچه دجی دنابه یعنی دولت اترکا پر هولدان کرن جبوگ جارکی دن شورش حرکت پککی 40 سال دو خواهشت و دناف دجی جورش روج آوا ام بیجن بوچ روسکا لسراسری باکور روجلات سوری توای سوری جی حمیس کرد یعنی کسی ایرو ج باجار دن ج باجار نل هرمی ما هرمی کردابن جی ایرو دنا جی کرداد جی خود گرن خوشیا خود دبینن وی گلی باکور روجلات سوری هر کس حمیس کرد ایرو باجار ما سراسر مثلا جدیر که بگر حتی باجار ما ایرو پاراستینه همه پیکاتی دیدن نه پیکاته ایرو ام بیجن تنی الباجارا کی بون و جیواری وان بو نه جبر ظلم و زورا دولت ایرو سروان هات مشاندن کس لوی گلی خودی در نکد ام بیجن کسی افغلایا حمیز نکر ام بیجن باکور روجلات سوریه تایبت ریبه بریا خسر و قلق بهفره ملي خدان هفدو وافترورایش کناندن هر کسی خالی کرد و ایروجی او قلایا بهفره ام بیجن جیان دکه و بنتوا دموکراتیک را بحمه بشی خارجی کارو خباتی خود دمشاندن یعنی هولدان جبو چاره سری جبو پرزگری کا کرد جبو آزادیا ریبر اپو هولدان هاتن کرن اما جوی زیادتر هر کسی که ایرو به فکر ریبر آپور بویک ایدی ام بیجن شکولاتیره ج ظلمیره دم آزادیه ریبر آپوی یعنی راستی دمی ام بیجن دم آزادیه ریبر آپوی فداکاری پرمزن جبو ویدمی هاتن کرن جبو آزادیه ریبر آپو یعنی تکلیه ایرو به دولت نام نتویر تین کرن
ام بیژن دملی جواکی ایرو هفگرتنا وی جواکی ایرو د سازی و دستگاهی می هید اف هولدانانا و ببین مفتاح چاره سریع جبو پرزگریکا کرد بتوایی اما جبو خودی در کتنا ریبر آپو ایرو ام بیژن هر آگاهی کی امرالیتی ام بیژن راستی زورا گلیمتش هر دایکه کی ایرو بفينا ام بيجن بفكر ريبر ابو ازادي بهنا ازاديه كري زورا ويدتش جواك عمي بدها بصدا شهيدان ايرو بفكر ريبر ابو رد بيجي دميج ام دبيجن شهيد وريبر ابو خطا سورنج بو خطا ام بيجن ازاديامه هلبتي ودجمني ايرو في اتفاقي وفي هبوني بفكري ريبار ابو فكري ددي دخوازي ام بيجن جارك يدن ريبار ابو جقال قطبك شخوا ما قلت قال تجاري فكري ريبار ابو قاوا باش دناوي هون دزانن قهرمانتي پرمزن هاتن کرن چالاکی پرمزن هاتن کرن فداکاری پرمزن هاتن کرن جبو آزادیا ريبار ابو ایروجی ام بيجن حوالا قلت حوال ليلى قوفن جبوق تجديد لسر ريبر ابو رابي راستي يعني ام بيجن چالاكيكي باندور بو يعني حتى هر چار پرچه كردستاني دي او چالاكي ام بيجن دستك جرها داين لسراسري باكور روشلات سوريه جبو دستك داينا ليلى قوفن چالاكي هاتن کرن به پیشنگیا جنه چالاكي هاتن کرن اف هبونايا راستي وبردوام بك هم هوالا بحثا زنداني باكوري كردستاني تاني اف چالاكي غرق نه پارا گرتيه زندانا به هر کس خواتید ببینه چه بخواستن ام بیژن لسر گلی ما ایرو جبو ریبر آپو هم ام بیژن هولدان بین کرن چالاکی بین کرن کسکی ایرو فکر ریبر آپو نگهشت به ام وی کسی ربیجن ایرو فکر ریبر آپو جبو گلات مفتاح چهار سریعی دناوی جواکی ده هر کس پی باندور به هر کسی دستکی بده به چالاکی یعنی راستی دمیگه ام دبیجن ریبر آپو هر تشتێکی ئیرۆ ئەم بێژن جڤاکامە ئێش و ئازار کشاندن دوێ دەمێ تێ باڵامە گە ئەم بفکرێ ڕێبەر ئاپۆڕێ ئازاد ژیان بله بگومان چ کەسێک تمسیلا یانجی باوەرە بفکرێ ڕێبەر ئاپۆ نکارە ji bo wî çalakiyekêneke eger bi gureva birçîbûnê bi yan jî projeyan mirinê bin yan jî bi meş û daxuyaniya bi belê birêz minewar em vegerin cem we برێز ئۆزنور ji bo xurtkirina pêngava ji rêber Ocalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareseriya siyasî ji bo ev pêngabê xurtkirin gerek çi were kirin? Rastî jî yani bi destpêkirina wê tiştekî cudatir dide me yani peyameke cuda dide me dibêje ku yani bi zindanan ha destpêkir tabii berhingî jî me bi daxwaznaman û gelek hani tiştên cuda jî me dîsa me got em xwegehînin û em xeberekê jê bistînin ji îmralı ra belê çi bersiv nehatine çi bersiv ji bo me nehatin lê zindanan da niha ev çalakî dest pê kiriye bi xurtkirina wê xwedî derkeftin dixwaze yani me serî da jî got bêdengî me qir dike yani pêwîst e civak bixwe vê zanebûnê vê nîzîkbûnê ava bike ez bawerim jî yani civaka Kurd vê tiştî da xwedî tecrübeyek mezin e her demekî ev nexweşiyê ev girtine ev tecrite îşkence û zulm her tiştek hatiye kirin ji ber hindê jî ew ê xwe dîsa ava bike ew ê xwe rêxistin bike ew ê vê çalakiyê jî xwedî derkeve
yani ku ev çalakiye eğer ku em bêjin da bersivê peyda bike girîdahiya nêzîkbûna civakê nêzîkbûna dewletên rastî giştî jî nêzîkbûna wan jî şert e lêbelê ewilî em ê xwe dest pê bikin civaka me eğer ku Kurd bêjin em vê tecrîtê naxwin kî we dibêjin peyama wan ew e dibêjin ev tecrîte bê şikandin yani nayê qebûlkirin ji ber hindê jî her derekî çalakiyên demokratîk em bêjin yên sivîl destpêkirina wan rastî jî vê cih da bibe her derekî vê çalakî çêbibin her derekî ev deng bê derxistin her derekî bersiv bê dayîn yani em vê tecrîtê qebûl nakin tecrît bûme mirine tecrît bûme kuştine em vê qebûl nakin ji ber hindê jî em vê tecrîtê rabikin em vê tecrîtê şolê rakin û em xeberekî ji Birêz Öcalan bistînin û piştî wê jî rastî çareserkirina pirsgirêka Kurd a siyasî bê avakirin ev zemîn jî heye ev rê jî heye ew hişmendî jî heye her tiştek niha li vê welatî li ser vê axî her tiştek heye lêbelê niyeta yani daxwaza nêzîkbûna dijminahî tiştî qebûl nake em vê baş dizanin lê hemberî hindê jî em jî wê berxwe bidin yani her aliyekê em ê berxwe bidin nêzîkbûna civakê xwedî derkeftina civakê pêwîst e mezin bibe û em wisa em ê dengekî bi derbixin em ê wisa vê tecrîtê bişkînin em ê wisa pirsgirêka Kurd jî em ê wisa çareser bikin ez dikarim wiha bêjim. Gotnawanî dawî Birêz Oznur? Birêz Oznur gotnawanî dawî hûn dixwazin tişkî zêde bikin? Ez silavên xwe li hemiyan li heme hevalê me dikim li xebatkarên televizyonê dikim û ez vê bêjim her derekî çalakî her derekî em bêjin xwedî derkeftin pêwîst e ez dawî wê bêjim û ez silav û rêzên xwe pêşkêş dikim. Belê. Birêz Minewar gotnawanî dawî hûn dixwazin dawî de çi bêjin? Gotina minî dawî banga me ji bo her kesekê bi îro azadiyê dixwaze xwedî rêbera po derkeve. Her çar perçê Kurdistanê îro em bêjin dengê wan bibe yek helwestê wan bibin yek Kurdekî li Kurd bibera bibe ji bo azadiya rêbera po biqire xwedî derkeve bi çi şêwazî bi dengê xwe bigîne cîhanê banga me ji bo Kurdê me başûrê Kurdistanê heye tevahî em bêjin heger fikrê rêber apo îro me xelas neke rastî Kurd carekî din xelas nebin wê azadiya Kurdan soger nebe xwedî derketina rêbera po xwedî derketina azadiya gelê bindest e banga me ji bo her kesê heye çi derfet û îmkan hebe destê wan de ji bo rêbera po dengê xwe bilind bikin. Belê. Minewar Xalid hevseroka peyedê a navçeya Amûdê em gelek spasiya te dikin. Gelek spas silav birîz. Oznur Bartin parlamentera HDP ya Colemergê em gelek spasiya te dikin. Pasxweş, silav rêz. Belê temaşevanên hêja em gihiştin dawiya xeleka xwe heya xeleka bê hûn bimînin di nava kêfê de şev baş.